Ka drama ye pin ibor padang ki MDC kaliang sensyar bat kaliang persya kala beteng hadu kesingi bakadu jong torban mang tingka jong Khasi Autonomous District Council KHDC bat ketiga singi ki MDC kaliang persya ki bakentop ya ka Congress UDP HSPDP pat ki MDC Shimen kilami jendat na yeng darbar hadian bakim sngoy hab ya ka jingwanra kirki ucharman ka KHDC ba LG nongsi ya ka no confidence motion palawanra ka kongtelinia thank you MDC ka HSPDP na Milliam constituency ya ka ni ka NC la leira haswa ban sedang ka dorbar pat ucharman penban ulawanra marsu sedang ka dorbar bat ula penbana banyakran hadian balakot ki kenta kili jingkili haba ucharman ula ailat ya ka kongtelinia kamtre banyak chakmat ya ka NC amar kalong ka bakirki palat bat ka kwa banle kani entala menjur ya kamang tingka hendai ya bau charman msngap kiliang persya kilami jendat ni yang dorbar bat ka isi kalayo ban menjur daka basok ya kamang tingka jung senam arajar khat nyau khat pra kani ka jingwan ra no confidence motion kiliang persya kala pensukpo yo CEM ka KHADC uba pensngan nadans em namarulami shabar ka dorbar hadu laisien kani kala pelingo ikidekhat kaliang persya namar umdan porshu banjubab ikijingkili nangta ka jingmi UCEM shabar ka dorbar ka de namar ki arngot ki EM ka tau ba James Silyang bar ka Congress Meri Kharpuri kim shimlawan poi he yeng dorbar Henry Shuaban kot ki kenta jingkili kini baro arngot kilawan mi shapo ka yeng dorbar Yang contribution bahwa Soviet dari komunitas itu tidak memperlu sentuhan coba asal menegakkan musik konstitusi logistik konstitusi dan konstitusi asal menegak mapan di mana house itu pasal di semuanya bang dikorek bang itna bale bang jauh dari komuniti apa ketemu yang kita bangsu her satu berita yang bisa hati dijaga. Pasal kalau kita berdoa ini kata hati di forest di jogi cuma tang put umau terbu lari udah terus lari terus keras balik dijaga ini mereka kecil kulit bisa napor siapor kedua daerah te lengkap apa nanti ke ini itu balik isi ka penduduk bisa mantap hati maupun ini kita apa yang bang delta yang bang leke nak kita putusan nak kita jaga jadi jodoh konsen jadi hal kita nampak yang slow tak nampak ini semua cuma kita ada yang mencoba mesti kalau kita bermula keren dari sisa, tetapi kuat keren dari sisa. Nama ni syong ni kemudian nak bentar syuki, ni syong nak bentar berlebah, nak bentar jembet yang di council, apa rupanya? Tidak ni itu mungkin kalau nama kita komplain ke bawah ni nongsa ibadah satu kejaga, kemudian satu kejaga, inompet ke air, ibadah ke bentar kejaga dengan syuki. Kalau kerja Allah kena cakap dalam lain-lain kata ibu kimi kiat pom ini rakyat kita kita ni komplain di bawah sekolah eksekutif dan bawah sekolah apa niat ini adalah kawan ini adalah jika tu ya council lembaga special assistant ni sokar ni tinggal ni leh ini baru mana benda akhirnya dalam program yang di sini apa lain apa kuat dalam siap ni Lalu dalam menjadi jiwa anak yang berbeza, impersiapan mereka. Yang ketiga, kalau orang bahagia sih benar, abangnya ini impersiapan mereka. Dia adalah ibu cuti yang coba, dia adalah ibu yang cuti lipat, bangla cuma dengan benar, betul betul yang jadi council. Dan kalau suatu ada orang boleh terlihat, orang kental kental. Dan ini dia ini nak betul betul yang jadi council. Yang tadi ada hanya nak siapa bisa. Tidak ini jimatoi. Engkau ibu komplain kita sekedar komplain kita. Dan
Kajaga forest account itu ni hak jom diskonsum la encourage dan membuat panggilan dulu untuk berkata yang itu dan yang kata yang kita ID lainnya nak por penher perlu bisa pertama juga adalah balik atau undang untuk yang berkat apa dia kan yang tadi spesial assistant undang jadi berkat dan net bisa dan yang dan seperti kejadian approach dan cuma itu sekarang ini kalau dia lihat penduduk bisa betul gini kan tetap boleh kuat karena lawan ini kuat Indonesia bila ada siapa dia yang kata kalau dengan hak tersebut ni before it shall be precisely and definitely but not large Master Shah ठीक है क्वेश्चन दोनों ये तीन बोल जैसे कि आंसर को ये नहीं आंसर सेरा फिनिशिंग तो वो फर्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन फिनिशिंग तो वो आगे तीन बोल ये आप बोलता है तो ये भी ऊपर ऊपर से बात का फिनिशिंग then please there are components that now component macam nak kalian jadi clear semua baca negeri nak kita pilih apa jalan snow dok jalan Superman juga semua orang itu mereka koy besar mengalir kata untuk tentu lain semua jadi dari kuat atau lain dari kuat lagi sekali kelihatan di bawah sekali kami kemana itu kai kuat sekali lah cuma tinggal ke lain itu kata orang lain di mana yang kedua boleh dibuat secara sempurna Karena kita boleh berdiri, kita makan, boleh ini
Ini berkata ini extension, ini berkata guest house. Pada kau akan pilih Krishna ini guest house nak berkata jauh. Kini ke guest house kalau nak berkata jauh di Brio, di kini council member kita dan pak menjadi pak di atas council itu nabi sesuatu sini bagi ini. Membagi julek ni sedai ini sedo guest house. Nak bentam kami tidak lagi jom guest house dari hari petang ini wan kita bekam dan meeting kita katai minggu longim lang kami sah telah saya dia lagi ni kalau kita kita guest bawa napa dia nak minta di ngam baju ni lah untuk kami dan bahaya besar bawa pam stok kita jadi bawa ini guest house semua jadi guest house nak minta dan juga kami jom di beri kita ada Khi một số vấn đề chủ thuộc nghĩ và số vấn đề mà tôi bị bom lên trong là khi tôi có định định số lúc cả này thì đúng là chỉ là một tổ thì cả commission của tôi video anh tôi ayo là kita định kita biar mati kita định trong nhưng mà tôi là đây là G plus 3 plus 4 plus 5 kita định là biar mati ni orang paling jimat masuk masa saya malu kita. Promotion dari lagi magistrate dari kelala punya post. Pada tahun ini kalau isi kelala dari post magistrate kelala, ada promotion dari yang di mana top kami. Sarjana sarjana dia untuk dari mereka semua mereka dapat jadi daerah Nampaknya sendiri juga ada beberapa juga buat sendiri juga. Dua divisi mana? Misalnya besar, ketika diri menjadi diri, umumnya kau ingin buat promotion, buat dia punya mereka aku bagi berpeluang, atau mereka aku bagi berpeluang. Secara sahaja, kalau kita pada isi lagu ini kita nama kebetulan hari sistem ada interview lagu yang kita salah semua. Di ini pada isi lagu yang kami pada kami minta. Bisa semasa jadi kita jogi pemberat kemana? Nilai kita kubah kita atau itu beri ada kan? Jogi pemberat beri ada yang apa yang macam ada kesan. Secara promotion jadi aku kelawat post magistrate. Di masa itu ada office kita untuk interview. Dia tentang apa yang approval. Sebenarnya yang sudah approval tidak pernah salah semua. Kita berada action. Ini kita sebagai sudah communication relation kita. Itu cuma saya jadi ketika misalnya jogi magistrate boleh berapa? Ada beberapa mereka bergabung. Aku tentang pada pasal gubernur yang bergabung. Lalu itu pihak yang kita kamu yang mereka bumi itu mereka belakang. Isu mereka bersuara. Dia bertahan hak dan member mereka berteriak untuk tanpa mereka berproduksi. Movement ada gitu deh. Ini kat rule, but people days at less than 24 hours, people don't take up and we discuss it. Ada pembenaran ni, ada juga. Kalau office kita di mana di mana? Ada pembenaran ni, wah ini orang yang semua.
di mereka yang kepala ini harus selamat. Mr. Chairman, sir, this House will now express its vote of confidence in the Executive Committee under the leadership of Shri PNC. And that the motion will be taken on such day, not being more than 2 days and not less than 24 hours from the time at which leave is asked for, as he may appoint. Isso não é exatamente o que é. Bom, a música de música da sua também, não foi por parte do meio no país, agora o vírus. But please use your chair to see how many of them that have expressed in your interest and let them stand. Kenapa hari kasih jadi orang yang berapa besar, berusia yang tak biasa melawan konferensi. Nakanya yang kaya sekitar berapa yang kaya pemilu, yang masyarakat yang berjisi, negara
tinhakan simu aswa mentas pada kelas kerja. Mario itu pada kelas kerja membuat ulama begitu lah. Ini maka report di sim di house kita. Maka dia tentang mereka isi ka leno dengan buat kehidupan dia yang kerja. Dia pula orang lakukan dong di dalam aspek kerja. Nah kalau di tes yang strength of the house tapi the chairman should have the power to relax. Apart the rules to either body but relax. But relax juga, la syak kita, la move ini, la syak yang move ini, tiga rule ke syak di pas kedai. Ini actually ke exigency sendiri. Aku jom terus ke council day. Aku ni ke shooting. Aku Sunday ke Sunday. Aku Sunday ke shooting yang Saturday. Tang la syak ke working day. Sekarang dah kamu bangga tadi ke kalau special ke aku jom terus council day. Nanti kita ke object pas. So from your CM trek pas ke budget. Kalau bedangkam, kadang-kadang kau ibu teksi untuk makan pas. Kita kalau ke bedangkam dulu kita kata kalau CM boleh di baru jumlah kita boleh kaya. Kalau kita lalu kita boleh pakai dulu. Sehingga air goreng ini lebih banyak dulu kaya. Disebut I would really like general instructions of the budget. I would like to assemble the present so to the super that document. Very happy I have blessing, like the something, sorry about the work, sorry about the statue, Zuba, sorry about it, New Bakayla, Why of the road, Naira is song. Semua diulang, hati orang kita, hati orang, hati lain, bak disuai, kasau, bak emosi, kasar bak semuanya. Aku tak maafkan yang ini keluar, bagi semua sunnah berkat, bagi kita orang yang Habai keren bagi nang thok kubor uba shelau lokop bagi jing scam ka isi uba pencingan na don sim ka de ka jingdon jong u pat kumjuru kani ka de ka jingten ju bor ma u bat uba ardan basai mat kaliang persya ya ka PDF Tisek dulu ko mong mentah kila expose ildi menaki yang lang UDP HSPDP Congress bye lain teli kini te kata ka de ka wi ka kila collapse kali kata menamar ka hakiti por bangadang don lang bat ka UDP te kitu gi MLA bar khoi ke jom bar khoi UDP yang bit ka Congress te bangamu ngai ka tu ki NCRU kila semua persya kai ka bala jaba mentah ka UDP nak saong ka mari hendu ka UDP bat ka HSPDP ka UDP kam dan
kemudian cuah kan ngirim kala kayak kepala aja ya ka UDP kata kan iga la belen ba kayak kan ngirim ke bagian mana yang tu ini pakai basko si tamenin kira kajingkren jong bakman studi nongrim iwan rak menin dia ka resolution hawa ke dok masih di por kai dok masih ti mengi khasi dok masih ti ngida ngida kebang hun bahaka gitu bang duduk berpak dok masih Inang shimbi biang ilang sumpul beba shim ya kajing song jong pai ba babun pada iban persya ya kan ni kajing khang ya ka bam dok masi doktor mukul kuat ban yo ni dah ban to pul yo uba penchan i min ni hang tu kajing keren jong bam sudi ada dalam ba kudu ban keren dia tu kan fiban rakat dia tu kita touch sentiment jong keren di pangata lerangnya sendiri kan lerang kintre ya kajing terwaj ka ban dia libur asal telik sen dulu kemudian hapan klien kowe kesen dulu ya kowe kesen dulu enong krem dari dipisio mau kontrol setengah uski si iga iban sejak nang ta ka melim ba hamlet hapan ya la ka jokalenti nang ta ka maru kiring ban kan cot ka UDP yang tu bat menta ka ski ka UDP kala dakakti boros ni kila ya trilang bat ka kongres Tiga kalau kot ketua, bisa dibiarkan mentah kan? Gila ada belak, gila ada biaya. Watang UDP, SPDP tu miala, hadu ketua kia rumah. Tang ia ketua ke hadu kan ba dan lanban perlu kau ya perlu yang kau perlu ba. Insya Allah bu kandidat SPDP nama bendro. Tak ketar ke peni nama sarasan. Kalau long bakalah kemudian UDP kemudian isu spineless betul. Hadu ban syak ya lam ban ni trilang ban ke kongres ke bahar tu ko jong ke bit minta ki trilang ba SPDP bro atli yo kaya le seluruh mat di mana kala apa tu UDP SPDP kongres bye minta ka UDP kam dan isu kam dan isu nama ka UDP ka tentang ko isu nama kam dan isu hi ka tentang ko isu ban persyak kongres dan tak perlu kata rola alu, contoh isu. Lagi bila election ada kata kalau bahaya kayak UDP. Maka contoh isu. Nakaliang ke MDC kaliang persya kila keno badai ke jingle donbor kaliang senchar baru chairman banpa wanra kerke ya ka no confidence motion habaki kwa banwanra indaladap menjur kemang tingkah. Ni move ya ka ni mo table ya ka no confidence motion. Tekum menjulong lagi ni ki session ki belade ka no confidence motion Sheikh Ajing Tho before the commencement of the house. Hadin ang tupan chairman usapin panah po house but next day unsa table yung to motion. Kumba kaong hanggang ni rule 71(2). If the chairman is of the opinion that motion is in order, he shall read the motion to the council and shall request those members who are in favor of leave being granted to rise in their places and it not less than 1/4 of the members present rise accordingly. The chairman shall intimate that leave is granted and that the motion will be taken on such day, not being more than 2 days and not less than 24 hours. From time at which leave is asked for as he may appoint. Kemudian kini ke rule kekeren shy, but not less than 24 hours. Kemudian numla ban warna kini hakaying shua ka apsaw kenta. But kani ka rule, but mangakum ka beriu banga tip ya ka rule, banga tip ya ka edi rules ka bab kumnon penya ya ki kam po district council po house kantam. Nga walk out na marvanga sotho bau chairman ula le don board palat bau la ya kani ka rule ti ngimpan se ban stage ka ta proses namar umsnga dalelei ruem te ban stage bangi protest namar ngim soya ha bunya lat ya ka rule ni walk out no na ka house. Hang ni ngara mangai ki issues ndai bara baden. Te ban ong hi ba shala ba kade ke ji pun jong ba den ban jong i tenga thai ngam sola ke man pedang ya kata ke ba naklian jungi insya ngidon ya kene ka jingbom chenia ya kene ke stipulsi ke pementa ya bangiwara ya ke NC ka jingtmu ke jungi kelong nado ngira ra nado tu si ten rei ngi wenno namar belai ngi kwa ba kene ka jing ya jong kene ka budget session nantakan long smooth berngelapan pas wai ka program ke bari itena impa ia ka bangin thurno ia ka ban pas ka budget dei kata ka daung ibu ia ka no confidence da ka bangi perkhat ba na kalu chairman hi unia ke role buat unbu ka last day of the session but at least bangin yo ban pendep swaya ka budget berapa kata ka dei
Dia tak exigency. Today ban pensai suang tu. Ladang isu tu baka tak exigency ka dek badon kam adu kata ta. Ngiro ngi okay. Ngidon kano jing persa. Den re kam don te kata ke exigency usu pule ya kata. Rule ya ka na kece. Tegemot la asulong by force. Kam don kano di persa ini te ngingim su tu. Bar kata ngingim stick ya bro. Nak kalian jungi ki kongres ngir ada long la syam khamslam di nomor kata ini kejing wanra ia ka no confident macam tu kam dei kejing selalang bagi kongres kam dan kebetulan nak kalian kejungki nomor kejing lap kejing sem ia kejing bom don kejing seniasu nak kalian jungi kelak ban ra ia ka no confident macam tinggi ki badan ka persen lagi sutu ba berengkat tapi kam di bapau dia nak kali kejungi isu ai kejing rap long inga try pikan mau kembajia pak sela wanra ikon confident macam ni bang idan nuksan ngi yarap dia kata dak bangin kesan lem ya kan no confident macam jadi tangi tai point nrei angne wat nom ling badong ba original bat kongres ki trelang ban pen claim ni ba pasangan kamlong putus long kata kamlong kamde tigani ketiga jing rai jongki baralok naka UDP SSP si bat independen dan nak kalian kejongi habang hilap ya ki jing bom sen ya ni syukur shan lang ya kata ya halor KNC jo masalah la terwa organization nak kalian kejongi ngim ya mon ngim ya corporate nak ada ba nak kalian jong parti kampat sude kapor kan le kato Henry Marway Rayasa, Rayasa mat kena kalian tu parti ni perlu ngijik mu katate. Kena ong abswai ko, mung isra ko babian. Una ya sakmat tu raya. Nganu umno kata. Kasi isir ngiyo ay direction nangi gi MDC jo garis ko sulu ngira. Don kata kajing. Rai lang bangin pat day pa ka. MC. Katakin na kalian ada ko ubah selau ter itu omde. Ubah selau dah kedau ti gitu ke bangsa. Ya ka juga po na kalian juga itu kalian juga persingan yo itu no bangsa yang ngapi no tu yang ngapi pe bangsa pe no tu. Dem tak kalian dan lang ko. Saya ikam musra musra. Laham singa ni. Dem tak kita pranong tu arwat. Nanti susu kedua po omde. Dei ubah selau ba keren ba kani ka PDF jo ba pensingan forum kan kha ya ka PDF front tan kaya to akha baru baca ni pun ni kat bau CM ka KCDC ula ajing ro yo chairman ka KCDC bulala ban penyait bet ya ka dorbar hadu badala ban menjur ya ka mang tingka kapan kong kalong ba kajing ong jung kidi parlok menin kumba ka pau meneh ha ki ho sulong tan bi menin ba kumu ka isi ba perishan ka dang continue haba ha ka resolution kira ete lang baki liang yate kumbang ala ong yepi ni hang ni follow ya ka edi rules but ni follow ru ya ka 6 kamdan kanu ka ba u don ha ka edi rules ba u chairman ha ban ask for withdrawal Hendai ka syong ka convenience jong kaya. Lada kalau ngeju super syak nak kalian senisar kata tu chairman unhap ai buting. Tira dang di feda ke buting kata kaya ida ka wika question. Bagui kalau ka ji ong jong ki ba ka isi kam donok suban continue nama ka kila ya pas lang menini ka resolution. Menini kita bu NC biang. Barga bangi nyemak ban sutu ya ka main jong gini gilian ya tei. Habaguan bu ya ka NC shwa ban sedang ka sitting jong ka sengi mentang. Kamu suara wi bikit. Na kalian chaman ka kam jong ugalong ba unha ban admit ika. Kamu suara ban sedang ki question. Chaman la penian batlayang barok. Kalian jong ki. Kentup ya ubah man studi nong rem tu ubah ong ba kari susun menen kala penkun mo ya kisi bar kamu mentap pada dang bu NC biang kamu kajingkan klaim nong rem kamu ka press aga convention ka jongi ka bangi julia baru kata kong madrus
kam khang yang ini ban pass unanimously ya kan resolution awai ngama ban sutu menen kibu ya ka NC shwa khawi bachi hadin khatsan ar 4 minute ndai ba ki recall officially ro kimur ban swan simno obligate so ban simno rano si kane ga childish approach childish attitude haba pratha of chairman ka official man receive ka kam jong gi ban tho officially shau chairman secretary bangi wit ni recall no ya ka en ka bangi move ka MC te bang chuan sim no kata te kalang kam khulung kam khna sakwe haba chairman kanu ko balong official kam bar yo chairman bau report nang bangin syai bro mene giwan ra biang agency but nakalem chairman usnut ho ba ka budget ka dei ka way na ka badon kam tam ba nya ha banyo ya ka conference wi tilada usiam don su ka jing snus kam na gilang perlo kumnu unpas kat ya ka budget tunga council ka jingmut jong chairman ngatai bisu mene ba ban pas kemudian don kami conference beraju ke por ka don ya ka exigency mas tangkat nongin Rusia March June na ta daw buhaban simswa bat ay ga isi ka bat mai kan pas ubud ka budget then dai katuka jingong jong ki ka ditangka blaming excuse haga por bu chairman upayang ban admin yaki ban 1/4 kila yang barokan haji sha la dai don e kila depan ong ha tu por namar ba ni kwa ba pemanda ala dep ka budget la admit chairman la depan berapa hari question awal in take up kan ni kan NC don ba ong mono nda dep question awal suaban semensi what dawi paper order not high order paper sir I beg to move but we express the no confidence no problem being a politician don't come up in don't misplace nya ni move ya katu kadi gawai gadak ba kilong desperate way kila di pemjak hak por ba admit perbana was ya bantek op ka MC bring I dawi paper to hadin nang ta la initiate sorry madam la move ya kan NC wan poi biang ikut jing tho iman la dem move nama wan poi biang tho sa ka ka daw tadi baru kapau bagirong desperate nak benta baliyo ya kan executive committee haji sha la dem move kata bolong setangban initiate ban discourse debate dan isawan rakyat kan dan yang sa tip kanon nembal gitu kadiru kadika beri childish being a legislator takda masuk begini porlok boro kamdei ke bilong desperate nak benta banyo executive committee te nagaliang jonga ko museum ngasui ba ki baro ka reflect sai ba kimdon na nori mo sai tu kalong very unique kabangi torch lang i staff ya ka affair jongi paiba ndu ka affair jongi XMDC ke kini baro ngaso ba kaditang kajing kwa bor jira bor dungi parlo kajing ni bet kajing ong ba ban ngam na susu ba ban IFR ba ban la join ban ni ka PDF ngasai bidang kajing tho kan ai ru pil ban bawa support ini kan PDF hajin sya kali kam jongi ban ai FIR bau ja ubril cuki tambah ka PDF kan berpor ban pe kita namar ba kali ke personal ke jong ka HSBT ka UDP ka Kongres ka kum ha ka por ba admit ki yang lang gawe ba ha yang lang gawe bisu UDP is Congress is UDP SSP is Congress is SSP Mban different mo nama benkan saya media
ba mentang la syai ba don jinge persyu gini kamu ke UDP ro kadika Kongres ke SSP ro kadika Kongres combine a regional force ini regional force atli but a big party with Congress Henry kimna ban defeat ndai ba kimna ban defeat ini kimna ban defeat ya kastan jong pai ba hari khasi jaitia yang nak bentang dan nongrim jong pai ba sila dong bapak kata dini ya longgum tu tendrai upai bapak dong aduh mentah hidon gaji syania ya kan pikirnya apa dia aduh mentah aduh kadi kata pengian dong tahu pai ba mana bang ni lagi nyufan magi ni kan ngadi uspas pendek Kongres akhirnya rum dah ada UDP yang apa kasop komiti sini lalu independen langsung independen 4 tahun maju front yang mereka di tengah jim kenok juga ni don haka forum ni 4 don haka front kapor sabatai lagi don hamnu Akan disang ila ya bu garis bagai di berkulasai. Jadi menin suai ya kabangin pun ya ka deka season ngalasim ya ka season ke house di negara yang jongki memberite negara yang jongka ruling kila menjur ba lala ngin ya pendap no mentasi. Jadi kalau tonori mene ngiteng bat itu mentah. Bakal lebih ban syai mo. Chairman ala ekbade. Menin suaban adjon. Hadin bagi apa pensut hu agaying baru kawai. Ka pun ke banding kong. Ngin rakyat ya ka district council distribution ngatrai ngim don padai kawai nak isi ke bak kordotam hangi like ka district council dia. Ngin yo bantai kam setang syai. Monde ka disuti. Kumnu ki staff yung ikin prepare ka district council day celebration. Jadi orang bakumnu to gidon ka budget discussion bagan pass ya ki niki financial bill. Tinggi orang hakaying baru kau kumnu Mr. Chairman ada simi ka jimut dubai. Ngarai biti bawa proses biang. Orang bakal biang kata tang bagi syariah hau Chairman. Habis syariah Chairman ka jimut tolong ba nya pensai menin ba ngin ai bol Chairman tang ba ya ka ba lasai gasi. Ngin na alang menta bala kadon kai kai jingklang ni syariah be ka jing start dong Chairman. Tang ba ada prime menin ban rano ya ka ba lasai menta gasi. Dia kamle bu le Chairman la simi ka senjoi. Mungkin di Oktober. Sense of the house. House of the house. Baru hal yang menjulang. Hadin bakal adon gejing ya geli-geli. Tanda kalian juga ngalaji bapa ngalasim no ya kade kebenta bagin ya keren no menta nama nikwa bantip bal banyi nama kat ban pas ya ke budget lada subuh ka isi menta ka ripai lo kumnu ka minority kumnu kata kamati isikan ron sekman dede lo tanurim ngomongin take up no soal kane bat hadin kata kebot ledaka isi ke no agak isi bat kumakin haji mut cetak ambil ka isi ke barit kumnu kana continue cuno menta ki gidon kan sangut nomor ko rules ka second shy itu committee can be removed no by the member of the council in the meeting no kamu by majority of the member in the council kamu minggi menta kan no arbo kendai lagi kila bani remove nga da arab kada khatsan pa dia kumnu menta apa yaum ni khatsan ti sayang sibet ban remove ni te kumnu impas ka dia ka budget tenre apa ki watang bagi niang nam da khatsan ban peniur kimud yang su dia kamu biar still control dia council Halor ke jimpuman mi upa Adelbert Nangrum MDC ke Khnam Hayeng Darbar layo bani kren berupa Thomas Pasa Presiden Khnam Yudwing balai tu bakumba ka CEC kala rai ban mino na PDF ba Adelbert lale ke badai Henry unum tre ban kersane ke no confidence motion jongki MDC kala yang persya na marukwa ban yang hapdeng tadi kita kikam jongi pokok sila jong ba di habbe am dasni di habari minta kasih tadi dengan NC ke ba MC jong yang khnam ban bentai yero marba kumatibi khnami rai ban wengno na PDF kadang nek kajui haduk mentah MC jongi umdan ban PDF marba kumbangila dak biakran itu ki kumbangila taki buat bla ni sini bangi wengru halor ba kajing kuman juga pencingai bang wanra ya ka amendment halor ke idirul siswa kufra de haduk mentah kadang nek kaju kastan khnam kala dang ne hi kumbang la aweng na PDF bakam dan bentar bar PDF halor ketika NC pada ngatai naka kan saya pet pada ka CC bangin ya penbaik dan ini ya
buat meeting ini perkat penuh. Hai kata jemut iyo, mereka bicara lagi percaya nih, cuma lagi percaya. Mentai ke kenam kodan baik, lagu jauh marwai baik. Benda lagi percaya. Kamu dan yang percaya kamu dan hapo ruling, kalau baik, baru ilang baik marwai, halor ketuka, ini rule ketuka training license ni. Baru kemudian mentah bawa ucapan lak kular, hendrai minahap dia pej pada, lalu kita urlong kita jikular. So kemudian kita sampai ke pedang ya ke isi, ya ke liang secara. Nama kerja pemuan barat ke penlong, minoriti lang isi ya percaya. Belada kalau minoriti isi dengan thai kan kenapa mereka berkat menolong minoriti mereka jadi benar nomor bang itu saya kan orang berjungi ban khanglat udah khar bentuk pada council. Dengan thai kan koridor kata ban khanglat udah khar bentuk council. Kam koridor kan nuru isi malah ladangi island bandung udah khar di council. Mon kan nuru isi kam dan kau cuma toy show yang terakhir mulu. De habari berkani itu betul ini rule dengan benda bagi dang tamai bagi dah nado ada khatsan. Nulai kendo nakapor si fi tegi bon teling na tho nakaseng coba mensan de hakani ka house menta kala wala naka official resolution de kikam pada urlong lanu bat kumno ki dang sa pada bat pai hagaju kasngi ki MDC kalyang persha kilalej ujor yakani jingle ton bor ka PDF hauba Preston Tensong Padeu Menteri Pakimi Katanat District Council Affairs haka office rekam gajong u kabadan na sekretariat nakaliang ba Preston Tensong le thu pak jingwan ni kendo ki MDC kadai namar ki wan ye thu ya kai ka blaja ha ki HADC hendai long banai de ka jingtho pak sarkar kan yo banekren ya kini ka kam nakaliang jong ngi shwan briefy ka ai ka baja meneh po house tendai nakaliang jong i pan i la ong ngi benginda submit ka jingtho so ka de ka ta bangin cha le pat menta Sembilan kendua ban penjari nak dengan secara presiden nak no. MMVM. Ni kam keren ni kita borong isu tu banyak ke ega berjaman ni tapi kau haki pat benda side ke ega makin le. Nak kalian jongi tingin ai tang para mangi alliance mo iki parti kongres dengan patnang pan ong iki ke ega makin le ada bentan nak kalian jongi ki alliance nak kalian jong UDP HSPDP tingin ai no hingga. I was not there inside the house. Of course they came and met me. They said that the way the chairman conducted the house is totally biased. Okay? So I don't know. And I came to know that they prorogued the house also, which I personally feel that is if it really happened, I think that is wrong. Because the calendar is up to tomorrow, Friday. The demand of grant has to be done tomorrow. Then court motions and all these. In fact, that has to be done tomorrow. If it really happened that way, I think that is unfortunate. If it really happened, I don't know. So I told them, you give me writing, so let us see. Okay. Be it the assembly or parliament or this council. See, in fact, the style of functioning of the houses is more or less the same. Right from Parliament up to this council, we do have the rules, procedures, conduct of business, where we can't even leave aside any clauses which is already prescribed in the rules. So that is very important. Because the conduct of business, as I said to these constitutional bodies, be it parliament, be it the legislative assembly, be it this council, it is already indicated very clearly. It is indicated very clearly. So that is important. So I personally feel that we should not deviate from the rules. Whatever you do within the prescribed forms of the rules, that is important.